Simon Nakata. Asante sana ni mitambo ine ya Kameme kayo kamo ige na unajua maundu mathiaga riu mathiaga macenjetie tondu ngugicira hindi ya ikoragera kuria kwanyu kuria Ichamara ni ati wa kirike ukinana nene ha wagika start date no akoraga ati mundu akagirwo cube yes aigagia kuharia riu kuria mugutha na kuria kungi tuikaraga memburi na mugumo ndiretha hari ungekira mundu cube especially kia ndoro okaga agiakirwa ha gutire riu ciana icio na hindi cia tuika ati ndi cia kirua ri ndui ikaraga riu okou na tondu matike na experience ingiri mationaga undu munene matio ndungi we niwe ungikirambiririe kuona undu cio tari odd ati kigeku ni kiraruire na riu mahituka no ro kuna mwaro wa nyina na nyina ku ukariga ukagitana rua o matire no munene marona asa no ri konde beberi konde be otuike ati for example ati we ri ndebe no ri ana experience na maundu maria wakire namo ni uko no ndu cio we ugikurituhira no ona we no igwa ta he no ritu no ni kwaga kaga wiki eto no gikirira ugi ati no nyende kumakira haria njai no hatire na gwika atia ha gwaka hakumakira na kana ndire no hoti ucio wa kumakira we no uigwa no ndu yo matikoragwo na ru asa tondu matio uyu ndungi ona matio ya tiriri ati tene kwaru andu ni mekaga atia ati ni makagirwo kana mundu ni arutagwo nyumba iri atwitaga nyumba nene ugakirwo cube giaku ugakirwo haku hau. They don't know those things. Yes. Na nikio maundu macenjetie mathiete macenjetie na magicenjeru na njira ni ugukiona ati uguo marathie macenjetie ri either magathie magirite kana magathie mekete atia mathukite tene kibu kiu kiari kia gwakwo ri wagia na kindu gietaga autonomy we independence yeho na ni hakinyaga handu ona baba anyu ndangikuria ciuria icio riu nyingi no anyita na gwakinya ati ni gukuhura ti gukuhura ni amenyaga ni kurwa mugwika atia mwana ta muracongoire na coka nyumba goka na ithanwa kana rotungu ti boko riu atwe nyumba nao na marikitie kurua ri 5 ero mahura turito mahurite nayo ri ona aruite no yo kumuhura nayo tondu ona kirua ri ona hinya moko ndari ithetiguo ndari kinya hinya moko imundu iria irarua kaida karari ho ni ati ni mundu arikia kurua mundu ucio ni muguikania ki ginya ciugo na moko ni muguikania ginya ciugo na moko tondu ningi na ni agia na autonomy riu hake riu hau akirwo riu ni hake kiu ne kiubu yake gutari mundu ungi ungiingira ku yes na niguo kinyaga handu gakora ati mwana kicio tondu akirikia gukirua ri na ningi ni hagatagati-ini na agithomaga ringi ni arona tubesa twake ndu ni mwana gatubia ekandege anjirire ati yo yenyewe yona mbeca ni yonire mbeca yarikia gukirua ri tondu ni ndie tubesa gatagati-ini ri ka muhingo ria mahingire na wa first term na ukari kuhingura second term tubesa onire hau athire akigura radio cassette radio radio cassette iyo ni wagurire na agicoka akimigurira beti na no igwe form 1 na akimigurira beti radio yo ri baba wote hindi mweri akeigua kindu kiraina kwa muruwe igua ore kindu kiraina kirahura nyimbo cia Demethiu gacoka kaigua ninge ndo Demethiu ni rwauma rugoka rwa mundu gwitwo Timo Ndamburu baba ikira akiona iyo ndingikorwo ni radio no nginya korwo ni radio cassette na agikiingira kuo wanyita uria utari mutugo ndwari mutugo wa ithe wa mwanake kana nyina kana ari ya nyina kuingira cube akiingira akiwacuthia akiona murio ni waracenjia ki mukwa iria ngianyitete uguo arathiurukia uguo naki na bairo akimwira radio arutaku kugura ndiragurire baba ni muthemba uriku iyo na etagwo Philips ni oragurire ni njeru kana ni aguku gwandu-ini ni njeru no agika wega kuaga atiriri handu ha ukahurira nyimbo icio nyumba thiini ri cirute haha nja tuigue kunagana ajira ati baba akenaga
mageruta ndoya ari na mikwa tena agurite kaseti ona akagura mikwa igana ena akagura mikwa ena ithe waona nwe wachokire akimwira atiriri agicoka thukuru akimwira riu wikaga oguo nyamundu agitigaga wakihingira mirehagai betire nditwarage gacanju atwaraga nginya betire gacanju nawe igoti kundu guothe ciacanjagirwo aca autonomy yo that kind of autonomy yes ni mwana waku tha ici ri ucio waruira gwaku ri na aratuika ati araima akiingiraga ri kwaria manike angigura gutire ona ngiri akinto mingiri tukithie nginya iganda-ini kuria makorogo macokaniriirio ona matiga gutweka tumingiri ona hae kunehenehera yes jende ni wakwera miaka 20 ndari kindu akarehe gwaku no akamuhiki ndari kindu akarehe no menye ihinda rirariho riu ri no akoraga mwanake ucio niagura ki niagura kindu gitagwo radio yo radio akoragwo kindu kia mbere ya kugura na musa ati haria ukonera mbeca yes na ugacoka from there ukegurira nguo we mwene yes nguo we mwene mifuto yari ya Safco na ndukegurira ugacoka kaima hau kuria ngimathiaga mbere muno makegurira maithikiri yes ekibuine kiriko okay wageciria horo wake waguthoma kana kurehe ki kana kurehe mutumia yes nwanyita ni wakoraga mundu ucio ni ambiriria kwiyaka no gakoraga atiriri akiingira kiubu kiu ari na sturu imwe mutimenya kuria icingiekaga atia ciumaga na metha riu yes na tuindo tungi we riu tha ici reke ngwire ona na miaka 25 as long as aracuacua hau haku kuu nyumba yo thiini kuu aruire na room yake wakoragwo they are going to buy nothing yes tike gorona ki tondu riu ri tondu eko nyumba ri akorete kwenda sofa set ku ona no kwira mucenjia TV akorete TV kwira mucenjia radio ona riu ona matihuthagira icio tondu we ena nyamu icio wa PlayStation yes koguo ona horo wa radio ona kumura ati ngoro wa music ya gando ndo ni ndu iyo ati ciana ici turarira ri ni igukora itoi radio ni ndui yes true me gukura matoi what is a radio tondu na ngari ni ungikena igwa makura ati ni kerere ni one ni inegene niguo horie ni inegene yes riu ni ho ndakira ndagiciria ati riu muthi uyu ri ciana icio ndugeterere ati gwaku ati kana uria wonaga tariu nie ni njui we ona hindi ona watuikire ati no warua na wina kiubu giaku there things that you did for yourself yes especially kindu kiambara kwigurira iratu ukagura kiratu gietagwo Reebok exactly uruturaga ukionaga na andu na ti kwandikwa wandikitwo asa wagurire ni undu ni warua wagia na kindu gitagwo responsibility ya kumenya atiriri kana wigireru wa kumenya atiriru ni ndagimara no nyambiririe kwikira maundu riu aya turarera ukumugurira kiratu nginya na miaka 30 wagiukaga hau giathiraga kwira na kiatu yangu ndandi kiatu yangu imeisha riu especially guku kiona riu andu makiri na tunyamuri nio kiugwa mundu akimwera akira mutumia akira mwana kana akira mutumia kurigana no riu ndirona kimanida kauma guku gwiciragia atiri nigeca agie mutweri gwiciragia broti ira itu ikura gwa kairuri necerwo nyumba imwe hau ethie karage ku na agurirwo meko nigeca ri aikare ku guku akihurire miaka 28 na ndari kindu aguraga ni athomete aka graduate ageka maundu mothe reke wira ni wira wagite ndari arona wira no ko wira no inuka goku magura ngari na bakairuka ku mamo twara hau hakairwo brotine nyumba yo mweri umwe azoka akakora mucie kwani ulirudi niliwamisa nikasema nikuje nikaeka hii weekend alafu nitarudi next week, lakini huko buda, acha nikuambie kazi ni mingi sana. Hai, huko kazi ni mingi. Hebu imagine unafika huko na hujajipikia na labda hujakula tena waze mstori za kujipikia. Mimi niliona hapana. Ni ndaiga atiriri akade urukira nyambe udevange areni negwevanga riu negwevanga areni
iko ohoro wa cube kiu yes most andu aria mari twari arika rimwe guitu yes wakoraga ni tondu warimagia kahua na kahua gutwire rimwe twari agwo ciringi 5 mundu okaga agacokaniriria kuma January withi gukuhiriria haha December ni haraha mundu ararugira ri ugakora ati nginya mabati ni uregurira we sawa ni wokwigurira mabati ugatuma na wira wa ithinga na nyamu icetagwo boru ri ucikire kuo miti mugunda yakire na miti riu ayo turaikarania nao arahe tukogwa ate sitting dining akimwira amwandika muiritu ungi wa wira oragwagirwo nguo ciake aigacenjerio muiritu wa wira tena huyu anti amekaa huku sana babe na style umchange bwana kutoka nikiwa mtoi huyu anti mbadilishe Tenera gine ya mansa